činilo mi se da svi osim mene imaju žene svog života. Moj sin da padne iz marksizma. I to baš u ovom trenutku. Mane vina. Eno ga Cile sa studentima. Spremaju se da idu za Beograd. Da imamo auto, bi se više zadržavao kod kuće. Čačkao bi nešto oko motore. Petre, u čemu je smisao Marksovog shvatanja revolucije? Možete mi pokažete put do plaže? Samo da ti čujem glas. Ruženka. A sad ćemo nas dvojica do zore. Moderno društvo je tako koncipirano da svaka opozicija na kraju tom društvu ispadne korisna. Vidite, jadan je otac koji ima ovakvog potomka. Nismo mi seoski pekari, nego sam se ja u Beograd školovao za pekara. Što se tiče jedinica iz istorije i geografije, to sam sredio, ali na maturskom vaš Perica ni da bek.